Hidipia long HSLC atau mapan KSA pen free coaching kang pupon. Ghelani Atul Bihari Bajpayee abhawan along hamphang asong amai kangjang kedo. Hidipia High School along KSA atum pen kep asaplang kipidunji atum mapan free coaching opening ceremony kepadopon mate jongni phai kep ani ada por phai kresia por malom pen Lakhain koira esi borjan ahawar ke parlo Hidipia long karbilo chale asong thiek pen KSA Lamding Road aro atum Hidipi branch committee atum patir pipon si morning kep asaplang kipidunji atum aphan free coaching mate class opening ceremony kang pon nabang so mai along mai charipon mai pu KSA Hidipi branch Thomas Bay tapen chunbang atur tok biatum pensi lamthe than pon labang so mai mate free coaching class kang pupon mate chupha aluhi sarpo aman pen em surjorong phar health and family and art and culture in charge difu Sonaram Singnar VDC chairman Philip Teron social worker lapen KSA Central Committee Lamding Road Laichan Ingleng Bidisar lapen Maipu Thompson Rongpi Longking ti Dihin Rimbang Bukadan District Committee pen Maipu Raju Ingleng Chunbang Disoy Teron Hidipi High School along Headmaster Robert Singnar SMC Dun Maipu Sonaram Rongphar atuk chitong dun si alaralok pidun labangso free coaching along em surjorong phar pensi ing pupi deka napen bangso along bang thongkep sose kacharli osomar atuk chitong dun Hidipi pen Wilson Bay report Kabidele News nitum kangpu lagi 3 months aphan ba metric lele ko metric tok pu anma ki wangji la tum aning hang an lo ho ki metric ke cheng an lun tum ke thanji ke nili me thang pa se than nun po ang ke ko teacher sum do lang hai sing ti su pu alang science than po nili maths than po ang pana ko kapre ka teacher sum do lang pu atur tok bi alang li ta than po ang pana ko jip sing taro tang ko la thon pudak thak aku teacher do ulang teacher lage KSA Central Committee, lapen District Committee, tumphan kiru pinangji because alang li tumani initiative pen lapen li tumani initiative pen jong si lato I steps and ponpe pelotang de piniar ni so coaching ang tang kata ta haji mene ta fine lapen lu ke thanji lagi class 10 tumphan non candidate tumphan mama se ke tokjima la tumphan iklema dim lagi Hidipi High School along same rangji pelotang te kaprek school St Thomas do ba Dila High School do ba Serdihun tum do ang pen mirjeng tum do Pasti kaprek school jok lewang tambe we are like fully welcome mama ning hang teman ke wang long lo ke 230 pen soon after class cheng pon itu la matriculation student tu result kimi dun de titi la pen kipap hidun hop titi la su puthang nil tum thenglong si nil tum district committee pen chingwai si Hidipi long sami isi pre coaching binangji chiklon homa phan la si nil tum ching waisi alang tum phan gupalo labang so pon paklem pon lo lapen pini labang so ceremony along karbeng long Thomas Council sar sorjorong phar alang stamil labang so long nangkang pulong na jitong lo apel labang so along KSA Central Committee pen Thompson Rongpi alang listami nang jitong lo lachaning leng alang listami nang jitong lo lapen kaprek Central Committee pen Alidar stum tabi nang sitong lo lapendak Hidipi branch ladak klem rapet alang tum stamit nang sitong lo lapen kedam tang phai kuni ni phai thong ke mane rong khang lems along kidike pado pon pen ke haidun abang phua tuma phan chame bang somai long archopon nijang karbeng long district mondor president Prodip rong hang pen se bang somai charipon bang somai long alhu sar puaman pen karbeng Thomas Council Dr. Tudaram rong hang MP Horen Singh Be MLAs EM mate MSs atum anta chetong dun nason si rongkhang lems along chairman Mongol Singh Be vice president Babu Timung lapen menmiji lems along chairman Bida Singh Teron Bolop Singh Kro Han Lokrok lems along pen Pongkeshar Kro Joy Singh Tokbi lapen long thom chairman Arpu along dak pangdak pon dong kamu kampen Humson Bay report Kabidele News Government bin kipi sayan dek itu kan isi ben rong rupa hawaran ipon ini aja mah lam kan cingkat lapen par tame
dong formal lamps along underclock lamps lapin dong hang lamps multi lamps along Bharatiya Janata Party abang bang itu mesti highlight la selam itu manda karcu tapi karcu dia lagi lamps chairman tapi declare one dan miji lamps abang tidak sinkron chairman by chairman market. Mereka sign dengan